Mahubo yetu 15 na 16. 15 na 16. Simakatse ngubani longaba nemvume yekungena ahlale ethempelini lakho acabe umuti wakhe entsabeni yakho lengcwele. Ngulo muntu lonetindlela letimsulwa, abe ngumuntu lowenta lokulungile, akhulume liciniso lelisuka ekujuleni kwenhlitiyo yakhe, akahlebi ngelulwimi lwakhe, akabanyembenyi labanye bantfu, akamhlazisi namakhelwane wakhe, akamtsandzi losalahlwe nguNkulunkulu, kodwa uyabatisa labesaba simakatse. Wenta sifungo asigcine nome sekumatima. Webolekisa ngemali yakhe angayengeti intalo nase ikhishwa. Akakwemukeli kutizelwa endele kulahla lode licala. Umuntu lowenta letinto uyawuhlala atinde kuze kube phakatse. Ngilondolote Nkulunkulu ngobe ngikhosele kuwe. Kusimakatse ngitsi wena uyinkosi yami. Kude lokuhle lengingaba nako ngaphandle kwakho. Kodwa ngalabangcwele laba lapha emhlabeni ngitsi batikhulu letingcabile lengijabula ngato. Tinkatsato tidakwanziswa kulabo labanikela kubonkulunkulu labanye. Ngingeke ngiyicitse ingati kutsi ibe ngumnikelo kulabanye bonkulunkulu. Ngingeke ngikhuleke kubo. Simakatse wena usabelo lesilifa lami, ungipha konke lengikudzingako. Likusasa lami lisetandleni takho. Lifa lelingumhlaba lengisikelwe wona liyindzawo lenhle kakhulu. Ngiyamdumisa Simakatse lowangeluleka, nanembeza wami uyangiyala ebusuku. Emehlo ami ayawunamatsela kuSimakatse phakatse naphakatse. Yena ungasesandleni sami sangesekudla, ngiyawuhlala kuye ngitinde. Ngakho-ke inhlitiyo yami iyathokoda, nemoya wami uyajabula, nemtimba wami ulondolotekile, ngobe ungeke uvume kungiyekelela endzaweni yalabafile, nome-ke ungeke umvumele lotsandzekako wakho ukuthi abole ethuneni. Uyawungifundzisa indlela yekuphila. Lapho kukhona wena kunekujabula lokuphelele. Esandleni sakho sangesekudla kunekujabula phakatse naphakatse. Akudunyiswe uyise neNdodana naMoya Oyingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo. Ngiyakunjalo ekubeni nanini. Amen. Sifundo sokuqala Deuteronomy. Deuteronomy sahluko 7 sila 12 kuya 16 verse 12 kuya 16. Naniyilandzela lemitsetfo niyinakekela ngekuyenta njengobe injalo, naye Simakatse Nkulunkulu wenu
udasigcina sethembiso sakhe seluthando kini njengoba afunga kuboyihlo omkhulu. Udanitsanza anibusise, ananzise nibe banyenti. Udasibusisa sithelo sesisu senu netilimo telive lenu, nakolo wenu neliwayini lenu lelisha, nemafutha enu, nemankhonyane etinkomo tenu, nemazinyane emihlambi yenu kulelive lafunga ngalo kuboyihlo omkhulu kuthi udawunipha lona. Niyawubusiswa kwendlula tonke tive, kude lomduna noma lomsikati longeyiwutala umntwana. Ngisho netifuyo tenu tingeke tibe tinyumba. Simakadze udanigcina aniphephise kuto tonke tifo, angeke anijezise ngetifo letesabekako lena tibona eGibhithe, kodwa uyakuba jezisa ngato labo labanitondzako. Kufanele nibhubhise tonke leto tive simakadze Nkulunkulu wenu ladaninika tona. Ningatihawukeli, ningabakhonti ngisho nabonkulunkulu bato, ngobe loko kuyawuba lugibe kini. Siphela lapho sekucala. Amen. Sesibili incwadi yaPawula uTitus sahluko 2 from verse 1 kuya 15. Sahluko 2 verse 1 kuya 15. Wena fundzisa lokufanele imfundiso lephilile. Uyale emadvodza lamadzala kutsi atitsibe, azitse, aconze, aqine ekukholweni, naselutsandweni, nasekuciniseleni. Kanjalo nabomake labadzala ubayale kutsi bahlonipheke ngesimilo, bangabi tihlebi nome ticili tekudzakwa. Kufanele babe bafundzisi balokulungile, abafundzise bomakoti kutsi batsandze emadvodza abo nebantfwababo, babe ngulabacondzile nalabacotfo, baphatse kahle emakhaya abo, balunge, bathobele emadvodza abo, kuze lingahlanjalatwa livi la Nkulunkulu. Ubayale nalabaduna labasebancane kutsi batitsibe. Wena-ke ube sibonelo lesihle ngato tonke tindlela, ufundzise ngebucotfo nangekutimisela nangekukhuluma lokuphilile, lokungasoleki, kuze kutsi labo labamelene natsi bahlazeke ngekutsi bate lokubi labangahle bakusho ngatsi. Uyale netisebenti kutsi tithobele baphatsi bato kuko konke, tibenelise, tingaphikisani nabo inkhani, tingebi, kodwa tikhombise kwetsembeka kuko konke, kuze etintfweni tonke tihlobise imfundiso yaNkulunkulu umsindzisi wetfu. Empeleni umusa waNkulunkulu wekusindzisa ubonakaliswe kubo bonke bantfu. Lo musa usifundzisa kutsi sikudzele kungakholwa nekutsi sitilumule etinkhanukweni telive, bese siphila ngekuzitsa nangekulunga nangekumesaba Nkulunkulu kulomhlaba, ngesikhatsi sisabheke kugcwaliseka kwelitsemba
lelibusisekile kubonakala kwenkathimulo yebukhosi baNkulunkulu lomkhulu umsindisi wethu Kristu Jesu. Yena watinikela ngenxa yethu kuze adesihlenga ebubini bonke atingcwelisele sibe lesisakhe lesinentshisekelo ukuthi sente imisebenti lemihle. Khuluma letinto ngekuyala nekwekhuta ngawo onke amandla akubete lokubukela phansi. Siphela lapho isifundvo sesibili. Amen. Sibele semkholo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe eyodwa inkosi yethu, weda ngomoya oyingcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esibhambanweni, wafa waqhwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu uye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise, utawubuya ekwethulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya oyingcwele, nasebandleni lelikaTolika, nasemhlanganyweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwelizwe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayibe emhlabeni njengasezulwini. Siphe amalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Usisinzise kulokubi, ngobe umbuso ngewakho, emandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Ngosibonakalisa isawu sakho kithi, usiphe kwakho lokusinzisa. Ngosibanile musa eveni lakithi, sibe sihawula sikhala. Bambe singekulunga abapristi bakho, ithokozise sinqekuda kholodikhethi. Nkosi yena kuthi indlela takho tatiwe emhlabeni, etoketiwa temahla ekusindisa. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthula, luthuma lwakho lwanzeke emhlabeni. Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu, vuselela moya wakho longcwele. Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu, vuselela moya wakho longcwele kithi. Namhla mhla 7 sikhumbula bazalwane la sikhumbule Perpetua nebangani bakhe bafele 2002 ngiyabona.
202. Kuthiwa la, Perpetua was a young mother who was martyred at Carthage in North Africa during the persecution of the Emperor Septimus Severus. She, her slave girl Felicity, and 3 others were being prepared for baptism at the time of their arrest and were baptized in prison. They are remembered today when the memory has perished of so many others who suffered for being Christians during the first 300 years of the church, because a contemporary account of their last hours has been preserved. Felicity's baby was born in the prison. Her jailer asked, when she heard her cry out in childbirth, how, if she shrieked at a little pain, she would be able to endure being torn to death by wild animals. She replied, now I suffer what I suffer. Then another will be in me, who will suffer for me as I suffer for him. A statement of the Christian faith deserving a place alongside the wisdom of the theologians. Both Perpetua and Felicity were thrown to a savage cow and survived the mauling. Perpetua was in such an ecstasy that she did not believe she had been thrown to it, and asked when it was to be, and only realized that it had happened when she saw the marks on her clothes and body. They were killed by the sword with others of the company who had not been killed by the animals. Kafishane kusho lokho kusho njalo ngaFelicity ngathi ngaPerpetua nalabo bekanabo bangani bakhe ngalendlela labo bekanabo abemake lo mncane nje bona bengise ngumakoti le enhlale eAfrica ngesikhathi emakholwa amaKristu ahlushwa kakhulu ahlukunyetwa abulawa ngekhathi la ungasasiko Nero besengcile ngiyabona sekubhesela omunye futhi umbushi eRoma ngekuthiwa Septimus Severus le kubo 200 and lapho tendeka khona letinto leti inkolo yobuKristu isesuka phasi Perpetua na belaba bekanabo bebalungiselela ukubhabhatiswa ngalesikhathi baboshwa bagcina empeleni babhabhatiselwa ejele sebasejele nemntwana lapha waFelicity kuthiwa watalwa ejele naye kuleso sikhathi leso bebaphaseka kabuhlungu kangangoba kuthiwa la ikakhulu ngetikhathi tabo tekugcina wabonakalisa ukuthi bahlukumetwe kakhulu umbophi noma lo odlela nowababopha la nakeva kukhala noma bona evakukhala ecabanga ukukhala nawo make abelele ukuthi lapha ukuthi nangabe ungakhala ngaleso sikhathi leso bongakhala kanganani ke nangabe sowujikijelwe usubulawe dilwane tasendle njengoba nisike safunza lapha ngalomunye emperor ukuthi abelokuza nagcokisa labantu lemakholwa timpahla tetilwane ebese uvumela tinja takhe ukuthi tibatsabule ticabanga ukuthi tilwane indlela bebabahlukumeda ngayo emakholwa nala kuyinto lenjalo ukuthi bebabajikijela mhlambe emholweni wetilwane letinye betigcinwa tivikelwe lapho tigcinwa khona tento lokwa nalokwa kusho ukuthi tati khona-ke letilwane
bathi lapha abantu abafaka khona, kodwa kulo uyabuda lapha lo mbopho wakhe leso uthi lapha impendulo ya Perpetua uthi ngingakumela lokho kuhlupheka lokho ngale indlela, kodwa nje nasekufika kimi ukhona lo kimi lo ngangihluphekela ngobe nami ngiyamhluphekela. Njengokuthi khona lo mnye lo khona mhlawumbe lo ngeke wambona kodwa ukhona yena, lokhu ngiyena ayangivikela kuloko kuhlupheka lokho engingabuka lokho buhlungu lobungako njengoba ucabanga mhlawumbe into lenjalo. Uthi-ke lapha kuthiwa la leyo mpendulo leyo iyimpendulo nemandla leqinisako ukukholwa ekumelela ukukholwa. Kuthiwa lapha Perpetua nemngani wakhe nalesisebenzi sakhe lesingu-Felicia babajikela-ke babajika ngathi le nkomo utshayinjani le nkomo babanika yona kuthiwa kuyinkomo yabazabudzabula noma yabagcoba noma yabahlaba kwenteka lokho lebathi kwenteka kona, kodwa nje Perpetua kuthiwa lapha ekugcineni kwakhona waba nekujabula lokukhulu, wangede wabona ukuthi empeleni bekajikwe kule nkomo kulesi silwane. Waze wakubona lokho ngoba sekabuka mhlawumbe imadoda yakhe ingubo yakhe letadzabukile nalapho ngibeka kudleke khona. Wangikhona bona ukuthi empeleni bekajike litshelele silwane ukuthi lesilwane azange simende lutho lolunganani, noma babophi babo bebacabanga ukuthi tidabandimata tibabize buhlungu kakhulu tibagwaze tendeloko, kodwa nje ekugcineni bagcina bababulala ngenkemba, bagcina babajuba ngenkemba ngoba le nkomo yayingakabendi lutho. Kungako nje la sibakhumbula njengebafele kuleli langa lanamuhla. Lokho le basitshela ngako ngaFelisi ngaPerpetua nebangani bakhe. Thandazo lapha uthi, Holy and loving God, you called your servant Perpetua and her companions to be among the first of your African martyrs. Grant that we too may make light of what we suffer for your name, and that we may always be faithful in our love for you, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Emthandazweni weSwatini 3:20, verse 3:20. Umthandazo uthi la, Nkosi Nkulunkulu, bafeli bakho Perpetua nebangani bakhe ababanakanga lababahlupha, kwathi ngebukhulu beluthando laba bekuthanza ngalo bakubeketelela kuhlushwa kubuhlungu bekufa. Siphe ukuthi sikuthanze emalanga onke, sifakazele ligama la Jesu ngekwethembeka lophila busa nawe namoya ongcwele ninguNkulunkulu munye nini nanini. Amen. Almighty and holy God, your Son, in obedience to the Spirit, fasted 40 days in the desert. Give us grace to discipline ourselves, that we may press on towards Easter with eager faith and love, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Nkulunkulu phela kuwe kuthula longumthanzo uvumelana kwathi wena ukuphila lokuphakaza khona wena ukubuza impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba imbikisi basilasela ukuthi sinele sisembela kuwe shingasabe emadleti sakithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babese amandla lokhona nini nanini siphephisile selesaphe ukuceleni kwalolunye lusuku. Sivikele ngemandla akho lamakhulu kude sikhululwe koneni konke, siphephethe ngotini tonke, usicondise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Deuteronomy
siyaqhubeka la sigcine khona uToli. Uyakhanyekela ukuthi sibe saNkulunkulu siphathe njani, kodwa nje la namuntu asitshelwa ukuthi uma bathi iphethe kahle bayilalele yonke lemininingwane yeNkulunkulu bayawuthola ibusiso lalapho bakhona khona, njengoba asho athi lapha naniyilandzela le mithetho niyinakekela ngekuyenda njengoba injalo, naye simakathe uNkulunkulu wenu utasigcina sethembiso sakhe seluthando kini njengoba afunga kuboyihlo mkhulu. Lapha utanithanza nibusise aniphe tonke lelo tinto leto ukuthi niyawubusiswa kwendlula tonke tive kude lo mduna nalo msikati lebayawubade bantwana netilwane inkomo yakudala niyawunjika ngalenye indlela, nanze nibe sive lesikhulu uma nigcina imiyalo yaNkulunkulu. Simakathe ulanigcina aniphephise kuto tonke tifo, angeke anijezise ngetifo letisabeka njengoba natibona eGibhite. Tonke letinto ukuthi kufaneleke nibhubhise leto tifo lenyawudibana nato lenyawutikhansa kuleli live uNkulunkulu lanipha lona. Ningatihawukeli, ningabakhoni boNkulunkulu bato, ngoba lokho kuyawuba lugibe niyawugileka naniyawucabanga ukuthi nila into lenhle kanti empeleni niyona, njengoba kusho ukuthi ningabathathi nebafati bakhona nani ningabenziseli intombazana tena into lenjalo. Ngiloko lesitshelwa kona lapha ukuthi uma ulalela bayawubusiswa, bawuthola ibusiso letitsite kude netifo letiyawubatsinza, kude nekujesu lokuyawunganani netive tingeke tibe lutho uma batibhubhise tonke bangakashiyi lutho, bangalandzeli netinholo tabo. Afishane ngiloko lesitshenjiswa kona lapha abantwana baka-Israyeli ukuthi bakwende. Siyati-ke empeleni ukuthi baba netinkinga lesikhathini esiningi abakwendanga njengaloko uNkulunkulu abebatshele ukuthi abakwende. Baba naleto tinkinga leto baba nato ngemahlandla bahle bawela kito bagileka ngaloko kungalaleli kwabo. KuTitus la sibeka nekuva lapha ukuthi bantu labanjani lafanele ukuthi abantu bazalwane babantu labanetimilo letinjani empeleni. Utho lapha akayale agcizelele entweni letitsite ukuthi uyale emadvodza ukuthi akatiphatse kahle atitsibe, uyale nabomake ukuthi abatitsibe nabo batiphatse kahle, uyale nemajaha nabomakoti bonke ukuthi batsandze emadvodza abo, tonke labo bantu labo nalabancane ukuthi abatitsibe, bangamane nje bagijimele tinto lebatibonako kanti tilabagila empeleni, ukuthi abatitsibe batiphatse kahle. Bangene tinto ngekubona kwabo noma ngecabanga kokucala ukuthi ubone nje into enhle emehlweni abo bese batigijimela, ukuthi batitsibe batibambe baticontrol, bangamane bente tinto bangakacabangi bangakacabangeli nokuthi tidababheka kuphi. Into lebatshela ukuthi bazalwane kufanele ukuthi batiphatse njani ebandleni. Qhubeka lapha ukuthi ikakhulu yena Titus, uma kuyabonakala ukuthi ungasithiwa kwakuselijale lincane nakathi lapha labasebancane batitsibe ukuthi wena-ke ube sibonelo lesihle ngato tonke tindlela, njengejale lincane lisakhula wena ndawo ube sibonelo sabo laba labancane ukuthi abatiphathe njani. Ufundzise ngebucotho nangokudimisela, ukukhuluma lokuphilile. Basoleke, abafanele ukuthi basoleke, bayasho lapha kubete lapho baphambatisa tinto khona. Uyale letisebenti ukuthi nato tithobele baphatsi bato, hayi nyalo tisebenti letimelana nebaphatsi bato kube ntutu zageja lapha ulongaphansi lento tisebenti tilwa nebaphatsi kodwa ticashiwe ukuthi tenta umsebenti dimanda ukuthi tifuna kuwenda ngendlela yato, indlela tibona ukuthi awenda ngayo tona.
ikhathi iyajika ngiyabona nemithetho iyajika kodwa nje ti-70 letikholwa tinendlela yokudiphatha, tinendlela yokudithoba, tinendlela yokulalela nekustingamelani tingatshengisi ingane, tingabi nengane kubadali bato, kubaphathi bato futhi tingebi ngoba divamisile bantu ti-70 noma singalahlekelwa into bese sisola ti-70 ngaletinye isikhathi kodwa nje ti-70 divamise kusoleka letinye vele tiyeba ngalesinye isikhathi kodwa nje tiyayaleka lapha ukuthi tingebi kodwa tikhombise kwethembeka kuko konke ukuze etintweni tonke tihlobise imfundiso yaNkulunkulu umsindisi wethu. Uthi la lo musa usifundzisa ukuthi sikudzele kungakholwa, sikulahle konke tinto letitsela ukuthi singete sakholwa sisale phansi tisale udzela nekuthi sitilumule etinganukweni telive netinganukweni telive sitiyekele singaphindze sihambisane nato bese siphila ngekuzitsa nangekulunga nangekusaba uNkulunkulu kulomhlaba. Bazalwane kufanele ukuthi babe njalo bobabe bomake bomakoti nemajala abancane netisebenzi bonke labo bantu abafanele ukuthi baphile indlela letsite njalo asho lapha Pawula ukuthi le eKrete lalapho Titus abe khona ukuthi abatshela abafundise ngale tinto leti uthi la Jesu yena watinikela ngenxa yethu ukuze ade sihlenga ebubini bonke atingcwelisele sive lesisakhe lesineshisekelo ukuthi sende imisebenzi lemihle. Ugcizelela ke tonke letinto leti Pawula kuTitus ukuthi atimelele atibone ukuthi tiyendeka afundzise ngato ayale acondzele kufanele ukuthi acondzise khona kude libandla liqine nekuthi ikakhulu kufanele ukuthi aqinise kakhulu ngoba mhlambe ukwenza ukuthi labanye abantu bakhashane nekukholwa lapho bathatha khona bakhashane nekukholwa yatsinga ke ukuthi isandla siqine nemavi aqine kodwa nje abe abhekene nekushumayela Kristu ukuthi abantu baphenduke. Khuluma letinto ngekuyala nekwekhuta ngawo onke emandla leti shumayele ukuyale ngawo onke emandla ukuthi akubede lokubukela phansi, akubede lo uthi ngoba umncane bese ukubukela phansi sebenza njengomuntu lomdzala nje mlokhuthele utshengise emandla konke lokwendako uyala kanjalo Pawula la ayala Titus namhla sawuma lapho. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokwedlulana singakusho naye singakuconsa kube kwethatha lomncele nalokudumiseka ko yise nentosana namalo ongcwele ubathele ngilositonke abantu bonke nako konke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu samandla siyakubabata ngosiyemisa konke siyakukhona sikakufanele wena kepha kulunga kwakho kusenta kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona netibuse tonke lesitemukile etandleni takho ngethi konke sikuvumela intosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu bawusende singawukhohlwa umsa wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losezulwini intosana yakho ethembisile ukuthi nesithandazo igama layo lawushiva yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silathi iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.